oya jenda ndasinze amane Jesse sinokubesha oya ni communication nziza ega abari kugira nyene mugume muri kwa kundi guhera tagiye kwa kundi wamuvugisha undrage uri mwiza wabonye hamwe ndaguca imbere nyene nkaho menga turi bashasha keza kabisa urumva nuko kabara gatambara ko mu mutwe ariko kabara ka gift umuhaye nawe arishima agasentire dusokse tuntu tuzimbutse guys duhendutse nta kibazo twabitwaye okay turabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye ni GCM family nkuko bisanzwe bakunzi bacu turabakunda ariko nanone twongeye kugaruka ngo twongere kubaganiriza madame nawe yabakira akabasuhuza turabaramukije cyane abakunzi ba GCM family twongeye kugaruka turabizi ko mudukunda muri benshi niyo mpamvu tudahengeshanya kugaruka hano imbere yanyu mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye mushishikare mudukurikirana muri benshi Imana ibahezagire cyane kandi hanyuma rero tudatinze uyu munsi tuje kubaganiriza abakunze we kuza kunyihomaho ariko ibi narabisengeye narabisengeye jewe Imana nayibwiye ni Mana jewe ndashaka umugore azonkunda cyane kandi bamubaki none kaba kanyifatishijweho kanja umunsi ndarahe kandi ibyo bintu yamabimbwira usanga yarabisengeye guys nabisengeye Imana yakwishuye Imana yaranyishuye je nayisavye umugore urira ndayingira Imana yampaye nayisavye haleluya ndumva ndiko ndarira je haleluya jambo ry'Imana avuga ngo musenge ubudasiba musenge imisi yose ngo musabe muzoronka amen ngo mudodore ngo muzokugururirwa mukomange muzokingurirwa haleluya uyu munsi rero guys tuje kubaganiriza ku kintu c'urugo ese urugo wubaka gute kugira ngo rube ari urugo rurambye gwishimirwa n'umugabo n'umugore n'abana n'inshuti n'abavandimwe cyangwa se na societe muri rusange uyu munsi rero twabazaniye ibintu 10 byonyine suba ko ari kamara hari n'ibindi bigomba gushingirwaho kugira ngo urugo rube ari urugo ruhamye rube ari urugo kuzuye umunezero rube ari urugo kandi ruhimbara kandi atavyo kuvuga ngo gwahindutse ngo nuko ngo imyaka iheza bibaye myinshi ngo nuko bafise abana 5 ngo nuko bagize abana 6 cyangwa imyaka 10 20 20 rukagoma ari gwa rugo nyene kumwe gwari gubakitse guhera ubwa mbere ahubwo hakiyongeraho ibintu byiza urukundo rikaba gwa rundi romantisme kwa kundi nyene hama ukumvikana kwa kundi nyene ukwizerana kwa kundi nibyo tugiye kuvuganaho hanyuma rero tutabarambiye ikintu cyo kuba ku rugo ikintu cya mbere watangira kumenya urugo ntabwo ari migisha ntabwo ari kubaka urugo rurambye ntabwo ari migisha kwa kundi bavuga ngo Imana ngo impumugisha ngo nzubake urugo ngo ruramba ngo tuze turambaye n'umugore n'umugabo ntabwo ari impanuka guys urugo ni babiri hajemo ugira gatatu hajaduka induru nambara so urugo rero kubaka urugo ruramba ntabwo ari itombora oya urugo ruramba ntabwo ari amashance urugo ruramba ntabwo ari impanuka ibyo ni ibintu ugomba kumenya bwa mbere urugo ni babiri nkuko nababwiye n'umugabo n'umugore hanyuma tukaba twazaniye ibintu 10 rero by'ingenzi mugomba kugenderaho cyangwa se gusesengura nawe mukagira ibyo mwiyongereraho ariko icyo nzi cyo ntabwo hari muri bugire icyo muri bukureho
so ikintu cya mbere rero ni ukuzuzanya n'icizere kandi n'amahitamo umuntu aba yagize urahitamo ukavuga ati jewe ko ngira nubake ko nishizemo kubaka mwumva uri kumva ndikumva akavuga ati uru rugo nje kurubamwo ngira ngerageze uburyo bwose ntiruzosenyuke bivuye kuri jewe canke nyene umugabo agahitamwo uko n'umugore agahitamwo uko hama mumaze kubitamwo uko muca musigara murondera ati none ni ikihe kintu cotuma ruramba kandi urukundo rukaguma ari rwa rundi kwa kundi nyene twobigenza dute ubu rero tuzi ku nshuro ya mbere ku nshuro ya mbere ni ubwuzuzanye kuzuzanya no kwizerana urabyumva ute kuzuzanya no kwizerana bon mu bisanzwe nko kwico cyo kwizerana ikintu cyo kwizera ni ikintu gikomeye cyane kwizera umuntu ni wa muntu agutelefona akakubwira ati sheri ndaza ntinze ukabifata uko ati nihari uba wamugira icizere icambere si iciza uba ukoreye we gusa ahubwo nawe uba wikoreye iciza kuko biguha amahoro menshi mu mutima umaze kugira rero ikintu cyo guhungabana kutizera uwo mwubakanye ni hahandi hagera umva ashobora kuba ari nk'ahantu ukagumutelefona umwanya wose telefona sheri je ntibishika nka gutelefona nka kabiri ndakubaza sheri washitse amahoro ku kazi kambwira ati meze neza hama ahandi nawe nkakubaza ati bimeze gute kambwira ati ni bon akazi kagenda neza nukuvuga mu gihe utamwizera ni hahandi ubonye haheze n'isaha haheze n'iminota 30 haheze n'iminota ingahe irenze ko kuri ya masaha aviraho gukazi canke kuri ya masaha aviraho mu zindi gahunda yari yakubwiye ko agiyemwo ucushaka guma mu telefone ushaka guma murondera umutima ugahagarara ahari kumwe n'abanaka ahari muri ibi ukimagine guys uragwara tension guys reka ndamwunganire ikintu icizere ni nka fondation niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe nk'umuhungu umusore canke inkumi iyo bagiye kubakana rimwe na rimwe hari ababanza kuja ahantu bakaganira bakavuga ati mu busore bwanje nakoze ibi mu bukumi bwanje nakoze ibi hari ibyo bamvuzeho hari nanje ibyo nabavuzeho hari ibyo nakoze hari ibyo bankoreye nanje hari ibyo nabakoreye rero ibi byose nkubwiye ico uzumva nyuma cyane ku ruhande kitari muri binakubwiye nikizaba arico hari naho bishika ugasanga umusore afite umwana hanze turacyari ku cizere ugasanga aravuga ati uko biri kose ngiye kubakana n'inkumi we nta mwana afite dore nubwo yaba anamufite ukavuga ati uko biri kose nubwo yamufite je ngomba gukiranuka ngomba kuruhuka mu mutima nkamubwiza ukuri nkamubwira nti rero nubwo tugiye kubana mfite umwana nabyaye ku muegise wanje none uremera ko dukomeza urukundo canke uyu mushinga wo kubana cyangwa urawureka kenshi nubwo hari atari 100% haravuga ati ko wambwije ukuri ndumva nta kibazo kihari umwana uzamuzane ahubwo abe mu rugo areke kuba ku gasozi canke se muri famille areke kuregwa n'umugabo atarise nukuvuga ko kugira umuntu agirira icizere umuntu nuko atacu aba yaramuhishije mu buzima bwiwe abazi ko atacamuhisha abazi kandi ko mubwiza ukuri kuko guys ntoja kwizera ngo umuntu ngo umufitiye icizere uzi ko hari ico yakubesha ubwa mbere uzi ko ubwa mbere yari yakubwiye ngo nta mwana afise ugasanga aramufise uzi ko ubwa mbere akubwiye ati mfise inzu mfise ama etage gereza yari afise imodoka hama ngo umugirire icizere biba bigoye rero fondation yo kugira umuntu akugirira icizere no kumubwiza ukuri ubundi kandi ukamuntu udahindagurika hari gihe ushobora kubana n'umuntu tufate hajya ejo arahamagaye
ego eh buriya sinama naguhamagaye ariko uburyo we yahamagayemo ni ukuvuga ngo amasaha nahora nkunda kugera mu kazi mu rugo mvuye ku kazi yararenze ndumva hari harenze nk'isaha imwe n'igice arampamagara ariko ntabwo yahamagaye ngo ni ko yatanyizeye ko kare wahora unabimbwira nanjye nabyo nari stress urumva so rero yavuze ibyo byose isaha imwe n'igice irashize kandi yahora akunda kuba yageze ahangaha reka ndamubaze niba nta kibazo yagize yego ibyo rero biratandukanye no kuba umuntu umubaza umubwira ati uri hehe uzisanga ko amasaha yagiye urumva mpaho muri kumwe urumva ibintu nk'ibyo ngibyo so kandi iyo umuntu umubwiza ukuri nawe ubwira amahoro mu mutima kandi nanone nk'icyo nari mvuze ubwa mbere ntuhindagurike hari umuntu ashobora dufate umugabo cyangwa umugore ugasanga murabanye nk'amezi nk'atatu cyangwa umwaka ariko mu mwaka wa kabiri ugatangira kubona anywa itabi kandi ntajye wamubonana so ibyo ngibyo mukabije inama ukavuga ati itabi rirambangamira akabireka ejo ukabona yatangiye noneho kuba umusinzi arara mu kabari arara ku gasozi ibyo nabyo ukabivaho hirya y'ejo ukabona bamuzaniye umwana mbese ugasanga umuntu mubana aho mahindagurika aguma wiga ingeso yayireka aja ku yindi we ugahora muri ibyo byonyine urugo ntabwo rushobora gutera imbere kandi nta n'icyizere nubwo byagenda gute uwo mubakanye akugirira bigoye aha kuri etape ya kabiri ni uri wivuge etape ya kabiri ni itumanaho ryiza communication nk'ubu nubwo yavuze ati naratinze arampamagara ariko nuko abaye kuba ari je namuhamagaye nkamubwira nti rero uyu munsi ndacererwaho hari ahantu nanyuze muri gahunda iyi n'iyi rero ikintu cyo kuvugana ikintu cyo kumenyesha uyu munsi ufise gahunda yihe uyu munsi ndajya gusenga nimba gusenga ndagenda gusura naka ibyo rero uwo mubanye arabyuka mu gitondo azi gahunda ufite avuga ati nituva gusenga saa 5 ubwo saa 9 umwe muri twe aragenda gusura abagwaye kwa muganga cyangwa aragenda gusura umuntu runaka cyangwa muri anniversaire cyangwa arajana yego kandi ikintu navuga kuri communication nziza communication mu bisanzwe uzi ko ari n'abantu bashobora kubana ikintu kibahuje cyane ariyo communication nk'akarorero abantu babanye umwe ari kure undi ari ahandi bibaza ikintu kituma bumva nyine ko babanye bari kumwe nta kindi ni ijya communication arabyuka mu gitondo akamwandikira sheri bonjour waraye neza ameze neza bakayaga ku buryo yumva umenga bari kumwe rero communication ni nziza ni ikintu umuntu aba akwiye kwitwararika cyane umuntu mubana ukamwugurukira ukamubwira mukayaga apana ibintu by'uko nyene umwe avyuka yigira si nta no gusezera nta no kuvuga ati ndataha amasaha ndagira nte ni byiza ko muganira mukanafata n'akanya mukicara mukavugana yego kabona ati ndashaka ko tuyaga atari kuvuga nyene ngo ni ibintu ngo atari kuvuga ngo ni ibintu ngo byo kuvugana nyene bibiri nko kuvuga ngo na ma projet mugira muvugane cyangwa iki wapi mukicara muyaga utuntu nyene turi simple nyene tugatuntu turi simple nk'abagore baba burazi ko tuvuga mugira umuntu ukanyumviriza utidoga ati none uheza rya nkaguma nitabira ukazuritabira kajya karamfasha n'amaproje mukayaganira ko ari imishinga mufite y'ejo hazaza nayo mukayivuganaho umugore cyangwa umugabo ntabone hari proje imwituye ku mutwe atarazi kandi umugabo cyangwa umugore yo kabaye kuba yarayimubwiye n'ibyo yabatekereza kugisha inama ni ya communication kavuga ati se buriya umwaka utaha twubatse inzu ese umwaka utaha uyu mwana tumuhinduriye ikigo cy'ishure tukamujana mu gifaransa cyangwa tukamujana mu cyongereza ibintu nk'ibyo ngibyo ese buriya
mbese buri kintu cyose nk'umugabo n'umugore mukakiganiraho ibyo bintu byubaka urugo. burya ntibiba bikenewe ubundi ko hagera n'ikindi gihe ugasubira nko kundesha kukoresha kundraga kambwira ati sheri kuva nakubona vraiment singisinzira ndagukunda oya je ndasinzira mani je sinokoresha oya ni communication nziza ega abari kugira nyene mugume muri kwa kundi guhera cagihe kwa kundi wamuvugisha undrage uri mwiza vraiment wabonye hamwe ndaguca imbere nyene nkaho menga turi bashasha uri keza kabisa ukuri urankunda ndagukunda akoze nawe rero nyene nutwo hepfo nyene ibyo nta mwanya utwo rero okay twagiye nese sindabikoze nibiheze je nzofata audio kubera turi kuri kamera oya je nzofata audio nakubwiye ndagukunda vraiment tiye la première femme du monde ufate nkaho mbere tutari tunasanzwe tuvugana cyane tunabana ubikore nka umenga ni gambere tubona cyane ndakwandikire nk'ikete ugafata nk'agakete ukanyandikira ukagasiga ku meza kariko n'utuyarobyo bikunze n'agashurwe kamwe ugaterekaho hejuru karuhuje ibyo bintu izo ni filime zakwishe novela izo ni filime zakwishe ntandi wayibonye ibyo nabyo ntubishobora je ariko je bibaho mumvugire nukuri ugasiga uzi mugabo wanje gane yandika neza ndabibatuye mora ndamubwira shiri uzonyandikira ikete urukundo ngico maze kukubwira ibyo ni provoka no Cesarienne ibyo ntibishakisha birizana rero umunsi umwe basi uzovyuke bikuriye wandike ushobora kubigusaba uyu munsi basi ukazobikora inyuma y'umwaka nzokora ibindi nyuma y'umwaka ntavyibuka wewe ibyo bintu n'ibyo n'inshuro ijana urumva guys ko atari yame ndayimubwiye yandika neza ndababwira neza namwe muco muvyumva ko ari neza nukuri anyandikiye ikete mana yanje mumvugire okay nabasabye sawa guys nzomwandikira ikete arizane aribasomere kandi ibyo bizotuma turambana igihe kirekire sivyo tuko turasigura bizotuma turambana ariko hano magete ntarimwo kabiri ndagowe ibintu byo kuprovoke mengo ni Cesarienne nyatari okay ku ngingo ya gatatu rero haraza ikintu cyo kubahana no gushima. Niba ndagukoreye akantu ugashime, niba ntaguhaye iyo baruwa hari kindi ukora ariko byibuze mbwira merci. Nawe niba sanze wantegura akayi mu gitondo n'intuze yankabwira merci sana, ariko mwana ndakubwira uko washashe neza nukuri umwana mwiza urabimbwira yana guys azi gusasa ndamubwira ni kabisa urabimbwira nk'abantu bakuriye ku birago sinzi ko bishobora urumva bo kubaha geste y'umuntu akoze ukamushimira yaba umugabo cyangwa umugore hanyuma mukubahana. Rero mu rugo hari igihe ushanga mukozanyijeho mukabwirana amajambo mabi hakagira ikintu mudahurizaho mugomba kugira byibuze inguni mugenda kubirangirizamwo mugenda kubimariramwo icyo kinyarwanda burya kirimura mu nguni ego n'ibindi ariko ntimuje ku karubanda ntimuje ku gasozi ntimuje abantu babona ngo mubwirane amajambo mabi cyangwa se mugaragaze. Hari igihe ushobora kureba umuntu mu maso umuntu mu maso ukamureba akaca yibwira ikintu cyangwa se abantu bagahita babona yuko uwo muntu atishimye. So ariko bya byiza muvuye mu cyumba byose mubisoje, niba ari kuba bari mwabarananiye, niba ari kubwizanya kuri mwabwizanyije ukuri, ariko mugashika abantu babona mukeye mu maso, ibyo nabyo birafasha. Akantu kose umuntu agukoreye nawe kaba gato shima kubahana. Niba hari kosa umwe muri mwe yakoze rimubwira, ariko ureke kuyimubwirira mu ruhame mu bantu benshi
uretse no mu ruhame hari ukuntu nyene ushobora no kubwira umuntu mu kinyabupfura censhi nyene ukamwereka kumwubashe nturengere mu kuvuga naho burakaye naho bushavuye gute ukamenya limite yawe ukamenya aho ugeza parago ushavura ku buryo usimbira ku mugabo ukamutuka ngo ibitutsi nyene byayo bindi muba mubona ko bitubahitse kuko iyo urakaye canke iyo ushavuye uvuga nyene n'ibyo utari ukwiye kuvuga ariko mu nyuma uravyicuza mu nyuma uravyibuka agashavuka gabanutse kavuga ati ahantu narengeje rero ifo kumenya gukontrola umubabaro wanyu ukamenya aho ugerera aho ugarukira. Okay. Hanyuma ku nshuro ya 4 haraza kubabarira no kutabika inzika. Kubabarira. Iyo umuntu yakoshereje mu bana bo reka tuve no mu rugo ariko wenda reka byo hanze tubireke tuje ku babana mu nzu. Buriya umuntu mu bana ubuzira herezo ni byiza ko nkuko nababwiye ntazana zidakutana amahembe ariko ni byiza yuko niba gukoshereje reka kukibika reka kubika wewe reka kubika mbwiza ukuri hanyuma unambabarire ushatse kuvuga uyu rero nuko ameze aranje umutima wumva aranje umutima umenye abagazi ngo wewe reka kubika so mubwiza ukuri mubwiye ati nicyanshimishije kuko hari n'igihe usanga yabikoze atazi ko ariko sherije turi kungenemeze oya ntago ndi kuvuga wewe turi kugira inama abubatse ariko ushobora no gutanga akarorero ukavuga hari nk'umuntu ashobora kuba ababaye bikamunanira kugira akabivuga mu mutwe kubera ababaye hari umuntu avuga ikintu ababaye ukazibona amaso zaragize bikanga ko kwaheza kukimara urabanza ukarindira rero shavurika hama kashuvuga rero uri pause buriya ni karite ukaja kuvuga cagihe umubabaro canke ishavu ryagabanutse kugira ngo ubivuge neza witonze utuje takuzahagurika iyo onye sinzika inzika ni yindi ubika hafi umwaka wose inzika kandi muba mwana nabivuganyeho ukazogaruka ukabizana mu nyuma mwana nasabanye imbabazi ibyo rero biratandukanye yego cyane guys tubabarire abadukoshereje cyane abo tubana kandi niba ubabariye babarira nyine burundu ejo ntibyongere kugaruka shobora ibintu byose birababarirwa byose birababarirwa ariko buriya ikibi mbwira nk'akarorero w'ikintu tobabarira kibaye cyo ngicyo nzagitekereza gushyira hamwe mu bintu bijyanye mu buryo buri financial so umugore n'umugabo amafaranga ahangaha nimutumve nabi ahangaha gunica amafaranga nimutumve nabi hari igihe umugore ashobora kubakorera dufate nk'ibihumbi 100 umugabo agakorera nk'ibihumbi 120 cyangwa se 80 ariko nimusharinge amakuru y'ubwo iyo mishahara yanyu kati byibuze twinjiza 200 twese dukora ukuntu nwese turafungura gute inzu turayishura gute ese abana bariga gute byibuze ayo makuru yose mukayahanahana kavuga ati wewe keeping 10,000 vya Jado Porsche nanje keeping 10,000 vya Jado Porsche wenda kugura internet n'amayinite ariko yandi tuyishure ku ishuri ry'abana tuyishure nyiri byondo tuyishure amafunguro ibisigaye dutegereze icimana yakora niba ubushobozi bwakwiyongera uzishe ariko kuri ico onye c'intozeye c'amafaranga zikora umupapa yigeze kumbwira ngo kugira ngo uzobe neza mu rugo uhabe mahoro menshi ata muntu nomwe aterana stress n'uwundi yaduhanura atubwira ati nimwige unzoronka akazi kiwanyu ugende office akazi ukora ku buryo ushobora kuba office imodoka yiwawe n'umugabo afise yiwiwe ibyo nta kintu na kimwe muzohurira ko mupfa
urumva kubera abantu barazi ko ico kintu cy'amafaranga abantu benshi baragishwaniramwo mungu rero nico yaduhanura ariko ni ukuvuga aho ni mu gihe umuntu wese atabazi icaje ashaka mu rugo no kumvikana guys no gushira hamwe pana ivyo kuvuga ngo jewe ngo ivy'iwanje ngo zukwirabira ivy'iwanje ngo nawe arabe ivy'iwiwe hama mwaje kubana kugira ngo aho bisa nkaho umwe wese ari kwigumana gushira hamwe mukavugana ati ceko na rosaya nawe ukaronka yabona twobigenza gute kugira ngo ntihabeho kakantu ko kuja kwiyumvira ngo mbiye amafaranga yiwe ngo yakoresha ibiki ubwo ntiyatwaye mu bandi bagore ubwo ntiyatwaye mu nzoga ubwo ntiyatwaye muri ibi n'ibi ubwo ntiyaguze parcelle akayimpisha ubwo ntafise abandi bana yo basumira hariya bikuraho ako kantu ko kuguma wikeka ibindi bintu aya mafaranga ajaye kuguma mwikekana rero mushize hamwe uramenya ati nukuri ibintu byose biri ku murongo ibintu byose biri mu kuri yego ahangaha rero tukiri ku mafaranga hari n'igihe umwe ashobora kugira akantu ko guhisha undi kubera ko yamaze kubona ko undi wenda yangiza dufate nk'urugero ushobora kuba uhembwa amafaranga umugore akamenya ko kuri konti hariho dufate nk'umuriyoni agatangira wenda gushaka imyenda ihenze kuko azi ko amafaranga ahari umuriyoni akajafata akagura nk'impuzu y'ibihumbi 400 avuga ati uko biri kose amafaranga arahari kandi amafaranga nta deni ariko reka twimuke tuve mu nzu ya 200 tuje mu ya 400 kubera iki kubera abanyamafaranga ahari rero hari igihe umugabo cyangwa umugore areba uwo muntu akavuga ati byose umuntu rero kumwereka ukuri kwanje 100% bizatuma urugo haraho rutagera ibyo bintu rero umwe muri bo bigatuma yifata akavuga ati niba ari 100 ndambwira ko mfite 40 kugira ngo bya bintu 60 ndabikiping so ico rero naco kibaho ariko guys ni kuneza y'umuryango ni habe communication kugira ngo ibyo byose bigende neza uve ku mafaranga yanje noneho uvuge ngo amafaranga yacu amafaranga y'umuryango hanyuma ica gatandatu harazamwo ikintu cyo gukomeza urukundo nico yanyavuga ikintu ca romance hari abantu rimwe na rimwe usanga ariko uzi ko nabuze ibintu byinshi mengo ndi kwigisha romance wayivuga kwiki ndewe wari wavuze ko uri umupare w'abatarashaka pare w'abatarashaka guys umva umuntu yamukuyivata mu kanwa n'hatari so orana mukirambagizanya mugiteretana mukireshanya hari kuma musohoka wenda nka kabiri mu kwezi mu weekend mugasohoka kuri anniversary y'umwe muri mwe mugahana indabo amagift atandukanye amakado mbese guys no mu rugo nuko gerageza musohokane muhane impano nubwo kuba aragasaha nubwo kuba arakantuze urumva nubwo kuba aragatambara ko mu mutwe ariko kabara ka gift umuhaye nawe arishima agasentire dusokse tuntu tuzimbutse guys duhendutse nta kibazo tuba dutwaye ikanzu kaje no muri caguwa ntuburi y'ibihumbi 3 urumva cyangwa se 5 mu gihe wayatsitaye ukagura ukamubwira ati sheri nabonye ko kubera kabisa ndagukunda uzi ko ari umupapa yigeze kumbwira kandi n'umukozi w'Imana bazi ko ari nyene abantu b'abakozi b'Imana ubona nyene yiyoroheje nyene ivyo bintu bya romance bubona mega ntibimurimo cane ariko uwo mupapa yarigeze kumbwira ndambwira ati uzi ko jewe na madame dushobora gufata igihe tukareserva place muri hotel tukagenda tukamara indwi yose bafise abana shogingira babe bafise nk'abana 5 canke bangaye ndamubwiye cyo namumenye urumva ati tukagenda tukamara nk'indwi yose mu hotel twiryoherewe twibereyeho neza na madame abana bose hariyo nta kavuyo k'abana
ni urumva nk'ico kintu abakoze ikintu gikomeye kandi ico kintu yakubwiye muri 2008 urakibika nari nkiri na mutoyi ariko sinocibagira. Tugende rero guys, tugende ku nshuro ya 7 hariho kwihangana no kwakirana. Oyeshe ibaze nk'abo bantu mvu urukundo rwo gabanuka mufata buri nk'amezi 3 canke buri mwaka naho buri mwaka mugafata nk'igihe mugenda mwenyene abana mukavuga ati mwene akari mwaje mu nyuma shanga none bashaka kwasigira umukozi uruhinja rwa tusigare nde we ntari bituzobira. So kwihangana no kwakirana nkuko nababwiye mu rugo abashakanye canke abana abubakanye habaho kwihangana kandi hakabaho no kwakirana umuntu ushobora kumushaka afite amataye meza nkuko bamwe namwe bayivuga canke se babikunda cyangwa ugasanga afite amaso yombi arareba nta kibazo ariko yagera mu rugo akagira impanuka ijisho rimwe rikavamo amenyo yose akavamo rero ugomba kumwihanganira kandi no kumwakira uko ameze. Yego. Ikindi kuri ico kwakirana ndibaza ko baba bashatse no kuvuga ku kintu nk'ingeso uzigara ingeso utabuzi ku muntu ukazimenya ariko mubana. Yego. Mukaja kuryama ugasanga arahirira uragona uvyakira uko ukamwakira kuko ntaco uri buhindure namba ushobora kurondera umuti wo kugona umuronderere ukagasanga n'umuntu basi nyene hari utugeso nyene tubari na dutoyi atari kuvuga ngo ugasanga ngo ni imborego atari kuvuga ngo ugasanga ngo ni ndaya canke iki hari utugeso duto ugasanga mu kuryaraganyaguza wizuka vyakira uko nyene ameze ukamubwira ati si byiza ariko umaze kubona ko bidashoboka ko abihindura bikataje byici nta kundi ndamutunguka ugasanga yama yatebeje nkaba mw'iseminari nkaba babandi okay. Guys, reka tuje ku nshuro ya utuntu dushaka guhinduka y'umunani harimo gusengera urugo ugasengera umugore wawe ugasengera umugabo wawe ugasengera abana ugasengera umuryango muri rusange kugira ngo Imana ikomeze ibugirira neza mukarondera n'umunsi mukagira jeune mugasenga yego n'imitwaro kandi ikintu kiryoshe gusenga iyo mufise n'akanya ko gusenga mu rugo mukicara ngaho nicagihe umva ntimusenga mutabanje nko kwihana canke kuvuga nyine utuntu no kuvuga n'utuntu nyene tutaba twagenze neza namba mwashwanye namba mwagize ntibihereraho nyene muravyihana mugasabana imbabazi hama mukabona gusenga mumeze neza kandi hari ikintu ushobora kwirinda kubera ubuzi iti aha mwijoro turaza gufukama ahantu dusenga ndaza gusenga nakoze ibi ndaza gusenga namukoreye ibi bigatuma wirinda asha winengesera kandi hari umuntu yigeze kuvuga ngo niwe agomba no guhitamo nko ku bakobwa canke abahungu batarashaka niwe ashaka no guhitamo ukabona umuntu yubaha Imana asenga bari ufata kuko umuntu yubaha Imana umuntu ari fidèle ku Mana no kuri wewe azo umwizigirwa ko utinya gukora icaha kubera ubuzi ko ukijijwe kaca wibukana madamu canke ukibuka n'umugabo ku nshuro y'icenda hazaho gushira imbere umuryango hari abantu iyo bamaze gushakana n'ubundi bakomeza kuba bari atashe bakomeza kuba nyene bafise communication ikomeye cyane n'imiryango yabo ugasanga niba ngomba kugura nk'ikibanza parcelle simvugisha madamu canke simvugisha umugabo nkabanza kubaza sister wanje canke se nkabanza kubaza mama niba ngomba kugura dufate igitenge nkabanza kugura mama canke
bavyara banje kandi umugore nawe yaragikeneye ugasanga buri kintu cyose ngomba gukora kubanza kwikorera undi muryango kandi mu by'ukuri iyo umaze gushaka iyo umaze kubaka iyo umaze gushinga urwawe umuryango wa mbere aba ari umugore wawe n'abana bawe. Uretse n'icyo sheri par exemple nk'abantu usanga banywa uzi ko hari igihe umuntu agenda mu kabari agasorora muhira atasize na rasiyo muhira atasize rasiyo nico bavuga kubanza gushira imbere umuryango kabanza ukiyumvira aya mahera uyu muntu ko ngiye ndamuhaye amahera muhira barafise ibintu bikwiye abana barafise uniforme abana barafise amakaye y'ishuri abana nabariha ishuri ukabanza ukaraba umugore eske arambaye umugore ameze neza nyene nta kibazo na kimwe afise basi nyene byose ukabanza ukaraba ko famille yawe bimeze neza kuko bajya bo hanze uzobikora sinzi akantu name ndumviriza sheri sukuvuga ngo nukwanka nukuvuga ngo sukuvuga ngo abagenzi ntibakenewe mu buzima ariko hari akantu numvise umuntu ariko arabaza ngo uzobaze neza abaganga ati hari umutama cyangwa umuntu akuze abantu bakuze abasaza murabona baje kwa muganga baherekejwe n'abagenzi ati ukibajije abaganga kubera babona kenshi abantu b'abasaza baje kwivuza ati kenshi abaherekejwe swati n'umugore wiwe n'umwana wiwe canke umwuzukuru niba nta n'umuzobona ngo ari kumwe n'umugenzi ni wamuherekeje kubera iki inshuti kubera iki urakura ugatangura kubona ewana zikuvako bukebuke zikuvako canke hakageraho ubona nyene ko zazi ndoro office hagasigara iki umuryango. Ariko hari n'umuntu yambwiye umuntu n'umuhanga yambwiye ngo buriya ngo ku myaka 50 ngo nta gikundiro ubu gifite yego nta gikundiro ngo nta gikundiro ngo ubu gifite ngo ahubwo ngo n'abantu baza bagukunda baba bagukurikira ibyo ufite kandi rega uzi impamvu umuntu akuze aragwara buri gihe aragira buri gihe abakeneye abantu bamuba hafi nubwo atogwaragurika nukuvuga ngo hari ibintu bibiri cyane kwa banka kwa bavuruga n'ingwara ziwe nukuvuga ngo hari guys muga 50 hari abatagwaragurika hari ibintu bibiri nukuvuga ngo je nabyumvise amaze kumbwira ati ku myaka 50 urabona hari gihe ureba umwana ukabona uramukunze nkavuga ati uriya mwana uriya musore iriya nkumi ndumva ndayikunze ati ariko iyo umaze kugera ku myaka 50 nta gikundiro n'umuntu ubona wagira ngo akwitayeho nuko haba hari ikindi kintu inyuma yawe ariko aragushaka canke se ariko arakurikirana swate nakazi cyangwa se n'iyindi opportunity yindi ashaka adashaka kukubwira canke yakubwiye niyo akomeza gukurikirana we ntabwo abahigushaka uzobona rero abo bantu mu maso hatangiye kuzima inkanyari hehe nyene twatubuto no kugukunda kandi batagomba kugutereta ibiheri mu maso mbese ntubugifite yasura ikunditse ariko abantu basanze basa neza so rero swate uba ushaje nawe utacho wimariye abantu bakakuvaho ugasigarana n'iki na wa mugore wawe cyangwa umugabo wawe na babana cyangwa nabuzukuru nabo kuko bababwira ngo uriya ni sokuru wanyu kubera naho nyene ayico musanze abana nabo kubera bavuga ati uriya ni papa kuri komadi so rero iyo umaze kugira iyo myaka iyo umaze kuba umukuru sote abantu bakuvako kubera abona ko ntacyo baguhiga ko ntacyo ufise urumva nta kintu cy'amaranga mutima cy'urukundo bongera kuvuga ngo naka ngo turamukunda nta kintu kiba gikunditse ofete uburiko nta kintu nyine baba gushakako ariko iyo ufise ubutunzi iyo ufise amafaranga iyo ufise kampani zikomeye abantu nyine baraza bakavuga ati se twasangira mwanyemerera tugasangira kubera iki aravuga ati ndashaka ko isoko arima ariko atacu ufise buri muntu wese araguhunga nico warumbwiye ati ese iyo abantu bakuze abantu bamaze gukura bazanana n'inshuti zabo kwa muganga
buriya urebye neza abantu bamaze gukura bafite ibintu barabaherekeza kubera baravuga ati kandi mwiteho ariko nawe kugira ngo abone ko n'akazi kiwe cyangwa isoko yagomba kumpa yarima gukora nabyo nzagira ariko wundi we yagisiguye avuga ko nabo bantu bakuze haba harageze igihe babona ko inshuti zigoye kubona nyine inshuti yanyaye gusumba umuryango cyane nibyo nabyo bibaho ikindi naco hari n'abantu uretse n'abantu banywa cyane uvuga ngo yagiye gusorora hari n'abantu ashobora kuba agomba kwibonekesha neza hanze agashaka hanze bamubona ati abantu ujya mu papa ni umwana mwiza ujya mu mama ni umwana mwiza arafasha abantu aragira ugasanga ashaha hanze muri quartier uwo bahuye akamubwira ati mfasha umpe ibihumbi bingahe akabimuha ariko ugasanga ugiye kuraba umwana wiwe ntiyambaye umwana wiwe ntagize nyene basi kugira yibonekeshe neza hanze bamubone neza bamuvuge neza muko ashitse mu nzu ugasanga nta kintu na kimwe gitondetse yego so rero tunasoza imbere famille tuzishira imbere guys tuzishira imbere kandi tugire n'indangagace tugire na de valeur valeur agaciro kugira nyene umurongo nyene yego umugomba kugenderaho umuryango ivyo mutagomba gukora ivyo mugomba gukora kandi ikindi naco undi ntibumva mukwiriye no kuvyandika ahantu mukavugana ibintu bizogenda ukuntu kubera bihora bihindagurika iyo mubivuganye uvuga ati ikintu twarakivuganye uko buriya ibintu birahinduka bitewe n'ibihe yego so ikindi rero tunasoza nuko urukundo rumeze nk'ubusitani canke se gazo ruhora rukeneye kuvomererwa kuhira iyo rero utaguhiye ruruma ururabo wateye umutima wanje umva bino turuvomere nigumenye ariko kwisi haramutse hasigaye akazi ko kuririmba kwicwa n'inzara umva naririmba neza So, guys, tuvomera urukundo Imana yagiriye neza bakagira imiryango izi ngo tuzivomere kuzivomera ni ama gift ni amajambo meza ni kwa kwitaho mbese buri kintu cyose kiri hejuru ndibuka ko hari video twavuze ngo birashika ngo umwanya ukaba muto ngo iki ariko muri wa mwanya muto muronse nyene mu byaza umusaruro berumandike ku kanya gato hari ibintu bitibagiranwa mu mutima w'umuntu buriya naka naho kaba gakeneye mwihangane kajayo naka ko kumfata kumubebeza guys so rero turabashimiye ni G7 family nkuko bisanzwe mukomeze supporting mukomeze mudushigikire mukomeze mukande kuri sabone like share comment nyinshi hanyuma mukeneye n'umuntu twatumirira muze mutubwire ari nk'ufite ubuhamya nawe agomba gutanga azanyure mu gikari twebwe message zose turazisoma kandi tukazisubiza baba abatubwira nabi baba badutuka baba byose turabisoma kandi tukabasubiza so Imana rero iragire neza mugire ibihe byiza ciao turabakunda bisous love you